Maite so khoi hoji national highway sing da chatpa ya da bagi pot ama khak lai bani aduga somna kana mu pisale bisna khoi cookie gi myo sing se khoi gi jathok sin da bodam da khudong cha de na mu khoi gi ba khana ba lambi am semani bagi pot ta mu khoi di khoi gi president of ba khoi gi memorandum pisin ba phau lai bani adugu side ahumak tau ji gi ka sa ahumak ta gi ba pressure ne hoji lai base aduna center na local be steps da masi kadai phau ba khoina ying ba yai oja kamai thamini ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟꯁ ꯑꯁꯥꯝꯕꯨ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯅꯔꯅꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯑꯌꯥ ꯄꯤꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯤꯖꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯟꯄꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯏꯟꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13ꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠꯁꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯑꯃꯨꯀꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯣꯛꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯆꯃꯝꯅꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯦ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯇꯨꯋꯥꯔꯗꯁ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ culturally there is no community known as Kuki indigenous to Manipur na ngasai TIM na koigi thadau inpi Manipur na haigibo pot ama lei ado swaida masi hari si karigino hai kanda makoina hai makhata na the term Kuki has foreign origin and those who adopt today often do so to push a separatist and extremist ideology. Many who are currently identified as Kuki are suspected illegal immigrants having settled in Manipur in recent decades and monas my high karigino si hari si hai kanda masigi potsi khanar kanda huziki lambi thong sem the kai belai kunam fauna ba amaga magi nungaina ba communication transportation nungaina pot sem ka su kai de huzik lai ba the term Kuki any Kuki tribe sidi 2003 da madugi potsi hapsan gi pot amani aruga thadau kangpuna thampu matung in 1949 da Indian Union da Manipur merged tawgraba matung 1950 da makoi di ST gi status pangraba gazette ta hakro pot amani kaina koi sumaina thaw pot am lay aduna hujik makoina sumba mayam am taw isi karigino hai kanda sigi pot mayam se aikoi makoi kaimta nate makoigi Kuki kangu sing uzigi Kuki ne haijariba illegal immigrants ne na haiba yaba haiba tare masi administrative umbrella amagi makada Kuki se haiba term decision rakanda makoi se masi any ethnic natraga tribal gi ming amanate masi is the administrative umbrella ni karigino hai kanda kari hai tare single banner am dat lairakanda greater political bargaining power am lainabagi damakta makoina semba pot amani kana na toribino hai kanda Kuki inpi Manipur Kuki national organization KNO consisting of 17 militant group hai tare ko the United People Front consisting of their 8 militant group sigi punjal lakana sigi mayam jina tawrakan the any Kuki tribe se thamgraba matungda haiba tare masigi process main torokpani aduna decades after the Manipur state 1972 da madugi kano da phangraba matungda makugi lakhi bane pot ne any Kuki tribe se sigi jina ngasi thon ba pot ama ngasi ekoina ngasi awaba mayok nei marakta huziki lambi si ekoina maming laitaba hai tare thoning ba puton thonjala pa German road Tiger road kain thonjala I pot se swaida masina maram warakanda ngasi de ekoi Manipur da koi gi ngasai gi May 3rd 2023 dagi ngasi faul sahi maga tha ahum mapung faraba loision bangam da conflict ama tholiba potse masigi potse da ekoi ngasi di mi chani ga humdra sirena report taw ena sirambi ai ko aduga government gi report aduga mi 61000 gumba masigi homeless oire hujik aduga hujik traceable oina 32 missing one lady potse sumba mayam se hena sumba lambi mayam am laibusina masi thon bane haina so ai thamjani maru oina ekoi taseng na haragadi aikoi suba bayam singje ngasi aikoina history tongan ba semjin no honorakpa tongan ba create tong no honor ji kai gino isagi daseng na hagadi irol isagi iek isagi lining isagi phijet laijaba aikoi mayam ji gi marakta mapani changsil ko mayam yansel la kan lerakpa potuna sigi yan mayam sina hai tare ngasi di illegal immigrants aduga daseng na hagadi drug mafia cartel mayam na khulingaga daseng na even India gi mihut Manipur gi assembly gi mihut oina tasengna leiba mayam singsi ngasidi adugumba awaba mayam mayok nari marksida ngasagi makhoigi mi singsi tasengna yamna thungna expand tok thorokpa aduga Indian gi aduga administrative
section da hai tare yauksan gra kan nga si thabak throm si torok pani na ngasagi pot sing ji even lamka da kano airport chaga da bani adi kampupi da huji immediate helicopter gi service pi ga da bani adi si da mayam ma tor i pot se sigi manung da lambi si ma leibo tara ga di makoi si swai gi valley gi apik pa jaga area congested oiba jaga adubu population di sida kwai dagi yamna lei ni ko aduga taseng ha gre masi sei ja kano da saruk chamai manung da saruk manga taruk katang pha ba jaga ne koi leiba jaga valley gi areas di swai ja congested ne shala leiba ya ba pot mayam masi marak sidanga sai gi masi suksam samna da suk soktana moi hobum thokpa irang tobum thokpa lan yamna terrorize over militants ek mayam singju chathara ganda paba punba hatpa tuppa mayam ama extortion ada kidnapping ransom tanba pot mayam singji tawba yana ba henna nungai na ba aduga makoi gi drug trade mayam ama aduga illegal encroaches mayam ama forest land reserve land mayam singji da protected mayam singji sangjal laga torium sing makhata tawba ya da henna kudong jana ba nanthok nasin tawba yana ba lambi si sembane lawe ai gi opinion masi government ya ya ba yaudana sanction yaudana masi knowledge laitana semjin gi ba pot amane ba arudi hoje aikoina during this PR hoje taseng haga di anoba development da eviction me ama tawre eko ar me ama yada ba pot me ama thingjil eba ar kari gi sigi lambi jina kari gi swai ma pan da tawi ba si tawi me am chum basdi kari gi si tawi me am da kanano thigal laga kari gi thingdam no haibja so question am lei sigi marakta thingak pa ya ba gi pot ama possibility sing lak poduna taseng na haraga di mari khudong cha badu phangdana bai da makta masigi pot che ekoi gi donor gumba ekoi gi taseng na haraga di chaung chaung na ekoi gi mating pangi ba northern state sing da particular manipur ju pangi ko sigi sing ji da gi chi ma smai la auraga di mo ko gi chaingak oigani na tawba pot manba makak lai aduna sigi posidi yamda kumna thijalakanda sigumba tiger road jaman road ka tholaga silliba aduga haiba maming ani dusu koki gi su group aduga ngasagi bargaining political power nungaina ba aduga taseng haragadi to 2020 kano dagi 203 dagi ani koki tribe dagi changjalaga madu khudong chaba lawraga ngasi aduga decade amani sida ngasi sumaina makoina khudong chaba lawraganda laiba kangu sing sina ngasi tongan tongan masa masa gi culture identity aduga lajaramba mayam sing si muthatna bo honari ba sing che masi da mateng pangchanam lawe da masi gi poche koina government athu madam yengjilaga masi bu lana toromiba aduga manipur da maikhet chukhalami ba mai sakna ba toromi pot mayam sing che thidu okana chap chapa masi logi matung na punishment hana pibum thoi lambi sem ba sem da ba natraga masi bu approve to ba to da haidana makhata pot oiraga su hana toksalami ba yatami ba irang yalami poche kanano thidu okanda thabak to mathuk tai na ismai tamjage okay am san thamigre ko gi Charlie, we 2023 dagi tholai ba conflicts is okay. Hana illegal immigrants when a changak passing do not we now no kundalita salama kanda koina we give a tongue and separate administration talapagi postal duna hausa osiki akogi lady ba toiba conflicts the karina to ala panatraga hana dagi hauna kari ashwebelera ge habase ko chigala kana masi hana chum tokno ba hona basi yamna mutangai fa da ba from the nithambe sam no